perang ni. Fi sabilillah. Nah, dan kita akan menghadapi peperangan yang besar. Sahabat tanya apa ya Rasulullah, besar atau mati ni tak besar lagi tak? Perang hawa nafsu. Dan perang yang setan. Dan kita perang dia. Kau tengok dia setara ni nak pergi. Nih, buatlah sabarlah kau banyak-banyak doa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta Allah Ta'ala atas balik lah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kirami ajma'ina syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadrati jami'in ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususun Sayyidina Abu Bakr Siddiq wa Umar bin Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa ala baqiyati min sahabatihi al-ajma'in wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin was syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wal ruhaniyyin wal malaikatil muqarrabin wa Sayyidina malaikati Jibril Mikail Israfil wa Israil wa hamalatil arsh alaikum salam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhah wa bil ismi narmihim min al bu'di bisatat fa anta raja'i ya ilahi wa sayyidi fa farriq lani mal jaysi irramabi walad. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhah wa bil ismi narmihim min al bu'di bisatat fa anta raja'i ya ilahi wa sayyidi fa farriq lani mal jaysi irramabi walad. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhah wa bil ismi narmihim min al bu'di bisatat fa anta raja'i ya ilahi wa sayyidi fa farriq lana min jaysi irramabi walad. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhah wa bil ismi narmihim min al bu'di bisatat. Bismillahirrahmanirrahim. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhah wa bil ismi narmihim min al bu'di bisatat fa anta raja'i ya ilahi wa sayyidi fa farriq lani mal jaysi irramabi walad. Bismillahirrahmanirrahim. Mana klik balik dah, nak makan tak tuan mu? Mana makan tak tuan mu klik? Mana makan? Ya. Mana topik selalu? Mungkin seperti kilat dah. Muak seperti muak dia. Boleh? Ha, topik. Motor selalu. Motor selalu. Tenang kau habis. Tenang kuat. Kuat. Tak sakit tu, selesai masalah. Tak seru dia ada masalah. Aduh, sakit tu, tak tahu. Dah, dah haus tu. Aku tahu. Mami aku nak putus.
mana dah kita nak duduk atas pun ni? Membuat orang bertahu-tahu, orang buat mu 2 minit mu sakit dah. Manja sangat nak ni. Pak tolong kita datang Pak ni. Hmm. Ini tidur cuma. Jangan duduk dengan Pak Pi. Tak ada. Ada. Mana air? Eh? Betul lah kan. Aku tu biar. Tubik lah jam tadi lagi aku tubik. Mu tak habis? Sakit tubik. Ha, tu sama masalah. Oh.